ama kamati hili halikutembea. Ni kerekari ya 21 ya hitaitano cia gitaru kia Afrika na iria irahurirwo mwaki muthi wa ira bururi-ini wa Nigeria thegia kugomerwo ni mathina matiganite. Kamati hii haijafanya Noro na kuhanoro ugo jorua ya thi ihenya-ini ria mita 5,000 mwena wa Nyarari Helen Obiri ni akorirwo akimathira bururi ngoga ya mbere ya dhahabu thutha wa kuhotana ihenya-ini riri akiuthira muigana wa ndagika 15 na sekondi 47.17 Ethiopia makiganira na ngoga ya silver na bronze. It's Helen Obiri, champion of the 21st. Udoyo ukite thikwe mwetu thutha wa Akenya kwaga kwandikithia maumirira mega ihenya-ini ria mita 10,000 mwena wa arume. To improve, to make the face of Kenya. Hidio iyo Mukenya Aaron Koech ni andikithirie uhotani muthuguko-ini wa gatatu wa ihenya ria mita 400 kuruga mai na migiko, nake Alphas Kishoyan egatira mweke wa kuingira ikereka ria final ihenya-ini ria mita 400. To take everybody out, but the Nigerian will give him it. Ahotani na bemwe 2-3 o ihenya nio makarugamirira gitaru kia Afrika bitika-ini cia thi mucii wa Ostrava bururi-ini wa Czech Republic mweri-ini wa kenda. Gambia. Handu-ini ha Kameme TV haro-ini, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Dogo.